Ethe inkosi yamaNazaretha unyazi lwasezulwini amen. Siyabonga ke bantwana baNkulunkulu. Bonga umusa nothando lukaShembe. Ngokuyena osimemileyo wasimemela kulomusa. Sisemkhosini ke omkhulu weSabatha. La sizawucela khona kuNkulunkulu ukuba asikhumbulele obaba nobabamkhulu kanye nokhokho bethu abahamba ngendlela eyayithuneni, ngoba imithwalo esithweleyo iningi layo ivela kubo. Kuthina isisila. Isisila ke asifani nensila, ngoba insila uyakwazi ukuthatha isaka nensipho netshe uhambe uyobhava bese iyasuka. Kodwa isisila sehlula inyanga, sehlula umthandazo, ngoba kusuke kuyisindo sezono namacala abazali nakhokho bakho abahamba emhlabeni bewenzile. Siyayicelela ke uNkulunkulu kule mini yeSabatha kuba ufika kwethu lapha kulomuzi ngathi bengasiloba amagama ethu sonke encwadini yakhe yokuphila la iloba khona abantwana bakhe abathandayo, ngoba kuyenzeka malanga onke masabatha onke uhambe uye esabatheni kanti uNkulunkulu akakulobi. Abakubonayo abantu njalo ugodla isicephu uhamba ethempelini bethi ave emthanda uShembe lo yamuntu noma ave kholiwe lo yamuntu. Abanye beze befise mhlambe ufana nawe noma bezala ingane ezifana neyakho ngoba bebona uthando lukaNkulunkulu kuyo kanti uNkulunkulu akayithandi. Ngelinye ilanga inkosi enkulu yasekuphakameni yake yaxoxa ngendoda ingungumahlombe yesizwe esithile ezweni laka-Israyeli owathiwa uNebukadnezar. Othi uShembe le ndoda uNkulunkulu wayeyibusisile inkosi yesizwe, akukho eyayingenakho lapha esizweni sayo. Othi kodwa ngelinye ilanga le ndoda yayiye ihlale ihlanganisa amabutho nesizwe sayo kwenziwa umthandazo oyinkatha yalesi sizwe bese behamba bempini. Othi ngoba babethandaza umthandazo wesizwe sayo isimpi ababebhekana nazo babefike beyinqobe, bese ibuya le ndoda yenza idili lapha ekhaya lokubonga lo uNkulunkulu wayo ukuthi empini biyoyilwa nezitha zayo ifike yayinqoba. Othi kanti ngelinye ilanga laba abanye bayizitha bayayibheka le ndoda ukuthi njalo mayibuye empini ukuyolwa impi iyenze njani mayisisekhaya. Othi ke basebekhipha abambalwa abazinhloli. Ngalesikhathi le ndoda yenze idili laba abantu basebeya beyothokoza nayo. Othi bafike bathola ukuthi laba abantu lapha ekhaya ma bejabula bajabula ngento eyodwa. Einkomeni ezisuke ihlatshwa noma kwenziwane egcineni kwaso zonke izinto baphuza utshwala bekhohle uNkulunkulu. Mase bephuza utshwala besebenza yonke into engasile ngisho abangamaphoyisa abaqaphi namalindi bamasango ngalelo langa uma kujatshulwe nabo babephuziswa. Othi uNkulunkulu wayesethumela isigijimi kule ndoda okuba lokho ekwenzayo ayikiyeke kuyohluphekisa izingane zayo kusasa. Othi uShembe le ndoda yaphendula yathi hayi kulungile phela ngiyobe ngingasekho mina, kuyobe sekuhlupha bona ngoba mina ngisekhona ngisabusa. Kulungile nami lesi sikhathi sami kangibuse ngendlela engithanda ngayo. Othi ke uShembe alifuneki iNazaretha noma umuntu ofana noNebukadnezar
othi kuhle mangabe kusaphila yena mayesefile kulungile boyibonela besa ngemumva ngoba namhlanje na esontweni kunabantu asebeze bagcotshwa kodwa emazweni akubo la kutholakala khona amasela ntshontshe inkomo nawe uyabaleka phakathi kunemizi namhlanje engenazi ibaya umuntu owakhipha umkhondo owashoyo nokuthi cha kuloya muzi abafana bakhona bekho basebenza eGoli noma eThekwini babuya ngoDisemba umkhulu nogogo balala kule yandlu bodwa wakhishwa yilona oyiNazaretha ulani ngobe behamba ovuka nathi ehlola yonke into namaNazaretha esontweni njalo makuJulayi noJanuary kade dayisa inyama lapha emaningi amabhusha lapha ehleni thothi uyafika ehleni inyama ichibhile ibuthwa ngamafoshola akunakunesikali kwabanye wawuthi mawuthenga nje kube khona nje oyoselwa umahala kuthiwa ulindele yakho kambe uyavala umhlangano abantu baye emakhaya uyafika emakhaya inkomo kazikho kuthiwa zalahleka kubikwe emaphoyiseni kubikwe induneni inkomo kayitholakali kanti wayidla nesela lalikudayisele emhlanganweni ngoba sinaleyo nkinga yokuthi bayazoba bakayinalutho abanye uyithatha inkomo imithi ayibona ukuthi nomgawo eswini bayihlinze beshiye lapha inkonyane beshiya amanqina beshiya inhloko athatha umzimba ayodayisela amabhusha ngoba kwonakala ukuthi amabhusha aphathwa abantu abamnyama akwazi ukuthi ungaba nebhusha ungenalo iplus wasizakala ke esontweni kwangona inkosi yamaNazaretha yavulela ibhusha angiphathi njengoba kudiliswa amadokodo ngapha emadodeni nje amanye ahlubuka lapha uNkulunkulu mayedilisa amadokodo ngoba emadokodweni kwakunezinto zawo ibandla linjena nje namhlanje ilaba abantu abafika ebuhleni bezokholwa alungisa izinto bese ibona naye senomoya ehlolela abantu namhlanje umhlaba wonke thina nje sihamba ovuka nathi sihamba imthandazo nofika emzini womuntu ngizothandaza bayakhala abantu kuthiwa kuneNazaretha okuthiwa liyakhuphula yini yona le ukhuphula kuleli bandla onyalo wezulu eGoli likhulumile nayo leyo nto lathi kuleli bandla yikho lento okuthiwa ukukhuphula okuthiwa ukukhulumisana nabantu abadala khona abantu abanamabhuku namhlanje nabakhokhela abantu seligcwele ibhuku kodwa inkinga kayipheli ukhokha njalo kuloya muntu akhuphula kuyo kodwa inkinga kayipheli ingakho kubona abantu benegodle emadokodweni bayanikela abantu kushambe wena ulalela ukuthi bathini ngelinye ilanga nginikela nje nami ngengimusho phambi kwenkosi yanikelwa la tilo mnumzane masephunyuwa naye namba yami mntana enkosi lenkinga okade uyibika lapha na ufuna sizoyixoxa ekhaya sibikela ushembe ugade ethini ufuna sizohlola kuyo ngelinye ilanga inkosi yamaNazaretha onyazi lwezulu kufika abantu umndeni lo mndeni mawufika kushembe uzobika ke inkinga babika bakubikayo laba bantwana uthi lapha ekhaya inkosi kasinayo inhlanhla sazi konakalapha uyabona kaMaNazaretha umuzi mawufile ngazakhe indonga kanje anibebona indonga uzufaka ialuminium uma unenhlanhla ufaka o-ceiling board ufaka ama-tiles ulanda abafana bekufakela iDS befaka osofa kodwa umuzi mawufile ubona ukuthi ngaphuma imshado ongangena imshado lo muzi ufile umuzi mangabe nje ufile bona ngokuthi makuzelwe ingane zamantombazane zibe nenhlanhla yokuqoma kodwa zibe neshwa lemendo beyizalisa abafana bengahlawuli bengaloboli bengenzi lutho mase kufanele beganwe ayothatha omunye akulahle ngisho selinazaretha
ngoba inkinga ilapha ekhaya ayikho. Ayafika amakhehla nabutshwala buphuphuza ingwembe base bemncoma ethi ubonela ingwembe yakhona iyashaya uyakhihlika nje ukuthi khihli. Afika amakhehla ayaphuza utshwala awakaphenduli njalo wena uwabekela utshwala kuqala. Awena ukubabona abantu lapha emgwaqeni mabeyiphuzela. Khona umuntu ongasuka lapha eyalapha nje ku N2. Uma esephuzile ngase kushaya u8 engafika. Ehambewe ehlala phansi. Njengoba ezinye izingane zahamba emhlabeni zonile kwakuthi omkhulu bazo mase bephuzile babophela iqinti ayifikile endawo nje lezo izingane. Ezayibopha utshani ibophela amadoda ngoba iwabona ngale futhi besibopha iqinti endleleni ezekhaya. Wayicela nini intethelela uthi wawukhupha abantu abadala wena? Into sami kayilungi kanti le yakhe hlwabopha isiqinti lawa laze laqanganisa. Namhlanje ubanjwe yilelo khehlo alibophela isiqinti endleleni. Alisekho emhlabeni. Wawusemncane. Ayengidlule kule ndawo. Uma lo mama ebikela unyazi lwezulu. Nkosi yamakhosi ingane zami izukuthi yabheka ngapha inkosi asekwandeni. Hlale eSun City lo mama lapha eMpumalanga yabheka ngapha yayisibuya iza kuye yathi hawu wena mama iminyaka engaphezulu kwelishumi uma wakhe ahamba emhlabeni namanje akazagunyula inzila. Wasethuka lo mama ukuthi inkosi agunyula inzila kanjani ngoba umama wahamba qala kunobaba emhlabeni zenziwe izinto zakhe sesaze senza ngisho isidwaba nawe nje kini senamenzela konke uma wenu ngoba phela ubaba wenu wahamba kamuva. Yathi inkosi yamaNazaretha cha mntanami yonke lento enaniyenza niyenzela uma wakho ayifikile kuye ngoba akahlangene nomndeni ma kwenziwa imisebenzi lapha ekhaya umndeni uthi akakwazi ukungena ezithebeni ngoba uzilile. Nkosi umuntu ozilile ugunyulwa kanjani inzila ahamba emhlabeni? Ithi inkosi yamaNazaretha ungizwa ngithi uma wakho mntanami uzilile uma wakho wahamba qala emhlabeni wasala uyihlo kwathi mase khamba uyihlo umndeni ngale yakwethuna wawusumkhipha uma wakho uthi cha masibanibani indoda yakho phela lena ehambile iwena wayiganile akekho ehlalele emakhandleleni kwase kuthiwa ihlalele uyena ngale yakwethuna wena wazi ukuthi indoda izilela ngoba uphila kuphela. Lothu unyazi lwezulu ngale yakwethuna base bemfaka inzila uthi niyazenza zonke izinto lapha ekhaya senaze nenza nomsebenzi kababoni akekho khumbula uma wena ukuthi lapha ekhaya wayeganile nagezwa gunyula inzila nayo ngenkomo njengonkosikazi. Lezi ndaba maNazaretha sengathi uShemba sikhumbula ngelinye ilanga nje nithenga ipika funa amashumayela thina kuphume bonke labantu abagcwele izindlu bezogcwala la ethempelini. Bonke laba abantu abagcwele la kufanele kube ngabe kunomuntu osendlini lapha kuyisabatha. Fanele maNazaretha nihlangane nithenga ipika kade silapha eJudiya manje thina inkonzo yasekuseni. Besizoshaya uthando lokulungisa umuzi kaNkulunkulu ngoba uyeza ngaleli yala. Suka le eThekwini. Kodwa sengathi uNkulunkulu engasikhumbula. Indaba yami yokugcina yenyanga yesu. Ngelinye ilanga lapha eMlazi la ngihlala khona kwisection yaka J ufika unkosikazi enyangeni yezulu sehluphekile lo mama nezingane zakhe sithi nje lungaphezulu ayikho into elungayo zifundile kodwa akayitholi lutho. Wayesayobika kungale zinde efike lapha yana eMlazi lapha nangasetesi la kwakuyi airport khona endala phansi kwebridge lapha yayifikela khona inyanga yezulu uyabika lo mama inkinga zakhe seyithi inkosi yamaNazaretha inkosi kubusise mntanami hamba ke ekhaya uma kwenzeka uNkulunkulu ekukhumbula ekuvezela inkinga edala lolusize ekhaya ongisiza mntanami bese uyayilungisa. Wayesehamba lo mama kalona iNazaretha uthi mangabe selele lapha kwakhe eMlazi wayesefika futhi lo mkhulu wasezulwini egqoka ijazi elimhlophe nesigqoko sakhe esimnyama uthi wafika wamthinta
wathi sawubona mntanami emnyakazise ebuthongweni wathi lo mama yebo wathi uyangibona mina wathi lo mama ngiyakubona wayesethi mntanami sengifikile nguzwile ukukhala kwakho ubika sisetesi wathi mntanami ngifuna ukukhombisa ukuthi lolu usizo nalo ludalwa yini kuwena naseyinganeni zakho wayesehamba usethi asambeke mntanami uneyingane eyingaki uthi lo mama baba ngineyingane ezintathu uthi ushembe eswini sakho mntanami mama sakho ayimangaki wathi baba zazi inhlanu kodwa ngathola ezintathu eziphilayo ezimbili ayiphilanga uthi ushembe zaphelelaphi uthi ngangiye ngiyezibhedlela emshiyeni ngiyobeletha kwenzeka ingane ngiyibelethe isishonile odokotela babeyithatha ngingazi ukuthi yenziwa kanjani isale khona esibhedlela usethi ushembeke mntanami asambe ngukhombise ukuthi lezi ingane nishiye ezibhedlela kodokotela ngoba nithola seyishonile bazenza njani othi ke basebehamba bathi mabehamba beya lapha esibhedlela emshiyeni uthi yayisingena naye wodini inyanga yezulu ayibelethela kuyo uthi baqala khona wayibona beletha ingane ephuma isishonile bayibona udokotela beyithatha yagoqwa lengane uthi wathi ngilandele bahamba khona indawo lapha emshiyeni okuthiwa ubhayela evutha ubusuku nemini ihlala ivutha nje kayicishwa umlilo uthi bahamba nalabo dokotela lengane basebeyifaka phakathi lapha uthi ke ushembe wakhomba ngomlilo ngomunwe lapha emlilweni uthi kwaphuma ingane yomfana eyayishila umzimba ibhucuka isikhumba ivutha umlilo kwaphuma yesibili uthi ushembe mntanami ubona unosizo uhlupheka kangaka uthi lezi ingane zakho owayishiya lapha esibhedlela odokotela basebeyithatha bayifaka emlilweni uthi noma thina emazulwini sicima ihoko uthi isihogo sikabhayela kasicima ingane zakho zisho ubusuku nemini izona ezifaka usizi kini wayesathi ushambe kulungile mntanami hamba uye ekhaya ufika ufuna isilwane wenza babelethisi uwethele izingane amagama bese lezi ingane niyayigetsa uyicima umlilo bese nizenzela amathuna ningcwabe ekhaya ma wenze njalo usizi olundlayo nezingane zakho engalungelwa lutho liyophela njengoba nawe nje uneminyaka lapha etempelini kodwa wakwaphuphunyelwa isisu akazi uhlale nomkhokheli phansi ucele ukuthi azokwenzela inkonzo yababelethisi ekhaya kwethi ingane yakhe igama nawe ugezwe ngoba wafelwa ingane ugezwe isinya thothi kwafela ingane kuwe eswini namhlanje uvele kangaka ezikweletini uhlala ingane ezachitheka uthenga ukudla namhlanje umhla 25 ushaya umhla ka20 umgqomo wempupha usenayo nobanye omakhelwane nje lapha endaweni sebeze bekubalekele mabekubona obudume ngokwenana athi ushawa usizi lezingane zakho lezi ezaphuphumayo akasusenzele lutho kuleli bandla kwenatshwa amaNazaretha kuleli bandla kuyasetshenzwa angabe imnandi ugqoka nje ongena sebehleli usuzowathenga umNazaretha 1.5 kodwa akazi uyithenga imbuzo yokuyonikelela abantu bakini ebuhleni bakhiphe esigodini sosizi ngisho ushembe sesenzela umusi imbuzo u500 ebuhleni khona ongakaze nje athenge ngisho ithikithi leli njoba selazela u10 ithikithi lomuntu ongasekho bengalazi kwalona uthi limalini akaza vule ngisho amasango nawo nje umhlangano uzongena oKtober ukuvula nje amasango umuntu wasekuphakameni umuzi kaNkuluNkulu akaza kwenza umnikelo wezitsha nje lo kuthiwa uvula indle ezitsha akaza wenza uyakholwa nje esontweni uhamba yedwa maNazaretha njengoba silapha nje zosebenza la simhlatshelo thina yabantu basemakithi imizo mama bethu abagane kuyo nabo bayazi bahamba omamezala bengakafuni omamezala bangenile ezulwini ngoba ubanjwe inhlambuluko yakho na ukuthi wahambe engakufuna uma kodwa uzogana senayenza lo nhlambuluko nomama yezala lapha nje ngixolise emshumayeli la emzimkhulu ngelinye ilanga sibizwa komunye umuzi engusho isibo siyothandaza mayiNazaretha aka uhlanje obadisho lensizwe shumayeli mayethi khona abantu abacelile umthandazo ikakhulukazi laba abangayimbethe ingubo emhlophe ibona abantu okufanele ngabe niphuma nonke niyithempeli niyotshala ushembe kubo niyotshala ushembe ukuze bembone kini ushembe abantu
ngoba uthi ushembe bagoneni laba abantu abayengembethe ingubo emhlophe ukuze bebone uNkulunkulu kini ngoba nina noNkulunkulu alifuneki iNazaretha enenhliziyo yemalasi elinomona bayancishana khona abantu ongabakhulumisa ethempelini makwenzekile wandlala eduze kwakhe nihlala iKapa Mayekwadonta umNazaretha wakho uyawudonsa ngamela ukuhlala phezu kwawo akuhlalwa nje phezu komNazaretha wenhle phezu kwa ngoba ufuna uthintwe isitha sakho phela kuhlalwa phezu komNazaretha umthetho lowo ingubo engcwele lo uzothi usuku ubuphunyukela kususela kuwo uma sithandaza lapha sibizwe intombazane kaMazongolo bahlushwa unina wahamba emhlabeni umahamba unina emhlabeni wangcwatshwa kwakuhle zahamba ihlobo bahamba bangani njalo ntambama lo mama ngosikisi kuvele kubonakale lapha eziko kungabasiwe baba kungabasiwe kubonakale vuthi ilangabi lapha eziko akho inkuni lapha akho lutho livele livuthi ilangabi balanda inyanga zehluleka inyanga balanda abathandazi behluleka base bebiza thina amaNazaretha ngoba nakhona leli langabi selivutha kubaba lo walapha ekhaya ozalwa yilo mama benomkakhe ekamereni bethi beyilalele nje embhedeni kuvele kuvutha ilangabi phakathi kwabo ubaba usazwa abanamathumbu umzimba wonke ushiswa yileli langabi elunini base bebiza amaNazaretha sahamba sayothandaza kuloya muzi asesithi thina cha nithi ufika ngasikhathi sini bathi bona ngosikisi ntambama uze hambe ngo4 ekseni akusuka ilanga beziko lihambe lifele ingene ethuneni bese liyaphela akusahlali kamuntu sebabaleka sesiyafika ke thina ngoba sinoshembe ngeke uhambe lomthandazo kodwa mangabe uthemba inyanga uyiNazaretha kona amaNazaretha anemizi lapha ibethelwa zinyanga ebusuku tshalwa amabhodlela inyanga lapha yafika inyanga iphethe isikhwama esiboshwe ngenxosa izobethela emzini wakho kodwa uyiNazaretha mafoto kaShemba saqwala yikho ngena nezulu nje ngoba phakathi egcekeni kunemkhova egade umuzi wakho uyiNazaretha makubiza uShembe kuduma izulu wena ugijima uye lapho uthatha induku lezi zelokhu uzanzogagana uyishaye kanje phumani bafana phumani fimbani inkonzo ezimbili uthi umama ngapha bebopha u14 wena ubopha induku phumani bafana sasa sithi sofika ngaleso sikhathi sase sifika sayingenisa inkonzo kaSikisi sathi vulana umnyango ngoba sifuna efike phakathi kwethu sikhulume naye hayi sayibamba inkonzo luthi sipoke ungena endlini bathuka abantu balapha ekhaya ukuthi kutheni namhlanje ngoba usuku nosuku akaphuthi lo mama sayibamba inkonzo kwaze kwasekuseni sikhuluma indaba yakhe iyabanjwa inkonzo yomuntu noma esafa ngenxa yendlela ayiphethe ngayo ekhaya njengoba nawe emzini oganele kona uyishinga nje sunesitulo sakho oqhwakela kuso wena lapha emzini udlela etafuleni nendoda yakho lenishani obhoso ngenyanga hayi namhla ubona amadoda efa nje indoda idlela kwelidi itafuleni ngakho idla yodwa ayinasi isigqiki indoda idlela ekamereni idlela endlini yakwagogo kwabo mhlanje nakadlela ematafuleni amadama angaka neziture ezu6 uyena la umkakhe ngala zingane ngapha kushana ngenyawo la ngaphansi kuyadlala babuka nje abantu abadala lo mfana oshawa unkosikazi bekuthatha uhambe emhlabeni uma sithandaza sangibuza ukuthi mina lo mama walapha ekhaya wayeyiphethe kanjani wahamba kanjani wasukuma omunye umakoti babe bathathu labo makoti uthi lo makoti maNazaretha ngiyabonga ukuthi kubizwe nina ngoba lapha ekhaya bebebizwa abantu kuthiwa kuzokwenziwa inhlambuluko kamama kodwa besingabizwa thina ngoba umama saze sahamba sabuyela emakhaya ezala kona umama wayengasifuni ngikhumbula kahle wathi ngelinye ilanga ngifuna ukudla ngenzela ukupheka wathi umama angihambe ngiyofuna kithi engani nami nginabazala kho ukudla kwengane yakhe kwadliwa uthi sahamba thina lapha ekhaya ngoba umama wayengasifuni sawushiya umuzi ngoba ngisho yami indoda lo nomunye indoda yakhe isebenza la ihlala eflatini eThekwini isebenza amasipala kodwa ikhadi layo lomholo lahlala kunina iID yayo yayihlala kunina uma kodwa engatholi lutho noma kungena imali ifakwa indoda kufanele ngabe umkayo yothenga ukudla umama wayethuma indodakazi yakhe ukuthi akube yiyona eyothenga ukudla
kwaze le ndoda yagcina isiphuza utshwala. Ekuphuzeni kwayo utshwala ingasaye ekhaya kanti unini uswayisha ngoduka neswe ukuthi ayilahle unkosikazi. Uma esehlala eThekwini lombhemu ngoba umkakhe esahlala ekhaya wagcina lo mbhemu wathatha intambo wayikhunga ngoba ekhaya kwangasayeki ubanga nje umkakhe kanye nomama. Ngoba bomama bethu niyayidala inkinga yokufuna ukudla imali yethu ngisho sesiganiwe. Wayidla wedwe kababa ungayibanga namuntu. Semganiwe ke mina manje umkami useyophilisa okwegundane. Nakho khona imbodla emsamo. Akwazi nje umakoti ukuba umakoti lapha ekhaya akhululeke. Noma esethi uyazenzisa kushanela igceke, kushanela kuni lemconjwana. Uma ngabe lo mama bexoxa laba bantwana uthi ke lo makoti into eyenzeka. Kwathi mangabe indoda yami isikhungile sekufanele ingcwatshwe. Yayinenkomo lapha ekhaya. Ngathi ngikhomba inkomo phela esibayeni ezomyeni wami wathi umama ezala hamba uyoyilanda kini akho inkomo zala ekhaya ngcwaba umyeni wakho uyibulale yena. Uthi ngahamba ngaye ekhaya ngayofuna inkomo kubazali bami banginika. Inkomo esasizongcwaba ngayo umyeni wami isesibayeni. Umama ezala wathi umelusi wathi angayithatha ebusuku ahamba uyoyilahle ehlathini. Uyeza umhla kuphela. Sesiyoyixoxa ngelinye ilanga ngoba ngathi kuyaphuthuma. Ngingwakhoza emabedlana. Uhlala ngapha eThekwini, Nkosi ayibusise nikuzwile. Amen.